ni gute wafata ifoto nk'iyi ngiyi ukayiditinga muri ChatGPT ikaza isa neza cyane. Kurikira nkwereka uko babigenza. Uraza ugafungura ChatGPT warayidownload kuri Play Store cyangwa se App Store. Wamara kuyifungura murihangana nigenda gake, ubundi ugakanda hano akamenyetso ko guteranya, ukaza ugakanda hano handitse foto, warangiza ukarindira gato, ukaza hano muri album yawe ukareba ya foto ushaka gukora. Iyi ngiyi ugakanda add. Gutya iyo imaze kwirodinga urandika mu Kinyarwanda, ntabwo bigoranye. Nkorera iyi foto, iyo foto, iyo foto y'inkorere neza cyane udahinduye isura yayo, ariko ibe ikeye cyane. Wongereho background nziza. Background nziza. Okay, ibi twanditse kano tubyohereze turebe ukuntu ifoto yacu izimeze. Ifoto yacu yabonetse, urabona ngiyi. Urabona ukuntu rwose ari ifoto nziza cyane, ayibonye. Hano tureba ino foto urebe n'iyi ngiyi. Urabona umuntu n'umwe, ariko iri irakeye, iyi ntabwo ikeye, sibyo? Okay, wow. Nawe rero wagira ute? Wajya ubyikorera ukayisevinga muri galeri yawe. Umara kuyisevinga ukayipostinga aho ushaka hose. You good? Okay, niba wagiye gukanda subscribe kuri Rwanda AI Skills.